Noma ungakukhohlwa konke lokunye, kepha khumbula into lemgcoka kakhulu ukuthi uNkulunkulu wakuthanza waze wanikela ngendothana yakhe. Noma bewungeke wabona anything good ngesikhathi kuthiwa ngo-Good Friday, ubokwadi ukuthi God is good. uNkulunkulu muhle njalo. Ngeke ahlale angakucabangeli emaplane lamahle, emasu ekukuphumelelisa. La ngesikhathi wena ungadi kuthi engabe ngidawuphumelela njani lapha, kepha inkosi iyati. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle. Lamhla ngicela kukuhlephelela kuJohane 5 verse 12 na verse 13. Ambuda athi, ngubani yena lowo muntu lothite kuwe? Thatha licansi lakho uhambe. Verse 13. Kodwa le ndoda lebeyiphilisiwe beyingamati kuthi ngubani, ngobe bekunesicumbi sebantu kuleyo ndzawo, futhi naJesu abesahambile. Uyati Jesu lo wendelana tintfo letinkhulu. Le ndoda akayitshelanga ukuthi ingubani, akayitshelanga nekuthi ibohambe itshela abantu. Jesu bekangakaconzi ukuthi ende i-crusade noma ende ministry noma akhulise libandla lakhe ngekusita nayindoda lebeyihleti ngasechibini iminyaka lengu-38. Ngiko Jesu akayitshelanga le ndoda ukuthi ubobatshela abantu ukuthi ngingubani, ubobakhomba lehhovisi lami nayi nenombolo yami kuthi lo ngifunako utangithola la. Jesu akendanga le ndoda yaba yi-advert yakhe yekum-advertiser. Jesu wendelana tintfo, hayi ukuthi kuze yena atositakala ekubeni yinkosi, kepha wendelana tintfo ngemusa, ngemabomu, without intending to get anything out of it. Makakwendela Jesu, ukwendela ngoba kunguwe, hayi ngoba ufuna luthumo lwakhe. Ngeke sihlale singamdumisi masatendile tintfo, kepha siyabona ukuthi akasibopheleli ekuthenini njengaloku sengikwendele yini ungabatsheli labanye. Jesu wamendela lo muntu lo wase unyamalala naye esicukweni, bantu bebabanengi. Ngicela ukhumbuleke unake, Jesu wendelana tintfo letinkulu, angafuni kuthi uhambe ushaye magogogo, kepha bantu kuyendeka athi umuntu angakwendela, uyati akwendele inshwana nje lencane, kepha afune ukuthi phela ahambe ukhuluma, wende umsindvo kuthi wendelwe ngubani. Kepha Jesu akanjalo, uthi akwendele lokukhulu, athi akunendzaba noma ungete wakhuluma ngako. Kepha-ke naku lekungeke kugucuke, ngeke kuhlale kungabonakali lokwendiwe noma lokwendiwa nguJesu. Ngiko labantu noma Jesu bekangasho ukuthi ubobatshela abantu, kepha babona base bayabuta ukuthi ngubani lo lokwendele. Babona ukuthi akusiyo imetamo yakhe, kuyawube kukhona lo mendele. Ekugcineni indzaba yethu, le ndoda yahlala noma iminyaka beyihamba 38 weminyaka, yachubeka yahlala endzaweni la ingahle iphile khona. Ngithi kuwe lamuhla, sikhathi singaba sithe but never give up, ngoba
labaphilile labasitiwe nguJesu babufakazi lobenele kuthi nawe utawusitakala. Amen.